nomampanza mina ungesabi ngoba nina befundisa abeni izigebengu niqonya khona emabandleni bese sawuphanisa abafazi benu. Umfazi wakho akabe mningi la ku WhatsApp ngoba ilapho sesinibona khona ukuthi kuhamba kanjani. So kubona ususabe ukumposta sibona ukuthi kukhona ukuthi ukwamposta athi wenzani. Intombi ayingabi namandla ikulawula ukwedlula unkosikazi wakho. Hawu ngiyakhuluma njengani ngiyakhuluma. Lokhu uphosana nabazalwane kodwa simbona uphosa unkosikazi wakho. Umuzo umphosa usevele esixukile lapha ngathi niyoshuthi icassette lothi home. Sesiyombona lapho ungakhona angukhona. Lokuthi home chimchim. Akavela nje umkakho uthi nangu unkosikazi wami. Futhi linda umphosa nanguhlaka kuthiwa niqabene. Umphosa umkakho ngithanda nixabene wenzela ukuthi abantu bengaboni sokona sekushamanga ngoba abantu they are good to read izinto ezingekho right. Babona ungasamfaka ku WhatsApp bathi no sokhona okukhona bese ama volunteers ebandleni athola ithuba lokusondela eduze kababa. Ngicela